Wetso phirimaneng ya tsatsi la LABONE dikgang ke tsa BOTSWANA television tsa nako ya bosupa tota tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo gaborone ke bidiwa Benson Puthego makoro ditibolegela ka go leba ditlhogo makalana a ditirelo tsa madi a kgothadiwa go lemoga seabe sa one mo go kabakanyeng itsholelo puso e tshwaragana le lekalana la Global Center for Climate Mobility go itebaganya le ditamorago tsa phetogo ya loapi. Mo go tsamaya tsa United Kingdom e emisitse dituelo tse e neng e di dira kgotsa e di neela Rwanda morago ga go phimola tumalano ya go amogela bagaladi fa gareng ga mahatshe o mabedi. Kgaitsedi ya ke Patricia Chobonyane o ditolokolola ka puo ya diatla mme ga re tsena mo go tsone. Makalana a ditirelo tsa madi a akaretsang dibanka kgothaditswe go lemoga seabe sa one mo go tlhabololeng lefatshe leno jaaka le beile kwa pele maikelelo a go kabakanya itsholelo. Se se tlhalositswe ke motshwarelela tautona Renda Bankosinati Gaolate fa Kgola Bank Gaborone go bo e tsweletse ka go itshetlela le gone go gola. Re Gaolate o ne a bua se jaaka na bula semmuso lekalana la banka yo kwa Main Mall mo toropo kgolo Gaborone ka moso gompieno Monica SETSWANA wa bega. Madirelo a mašwa a Bank Gaborone a fitlhelwang gare ga Main Mall a tla thusa go diragatsa maitamo a banka e a go gola le gone go isa ditirelo tse di tlhabolotsweng gaufi le badirisi ba yone. Motshwarela tautona o na supa seabe sa mogama wa ditirelo tsa madi mo kgolong ya itsholelo le gone go thabolola botshelo jwa motswana wa sekei. We are in a season of transformation where diversification is not a mere ambition but an urgent imperative. Our roadmap is clear. We will drive investments not only into the mining sector but in agriculture, in manufacturing, in tourism, and in digital technology in order to strengthen our resilience as a country, as an economy, and as a people. It is here that institutions like Bank Gaborone play a pivotal role. The financial sector provides the essential scaffolding upon which businesses grow, upon which ideas flourish, upon which communities thrive. Ereka puso e beile kwa pele tiriso ya maranyane go kailwe ha madirelo a tanna ditirelo tsa sesha tsa madi. We've employed cutting-edge technology and combined it with what's really core to us, which is the warmth of our people. We are dedicated to offering a personalized service offering to all our customers. If you move to this side, you also see that we've provided self-service kiosks. We've availed cash deposit ATMs, and we will be opening a loan center in this place in the near future, amongst many other services that we offer at this branch. Your invite to the bank to be part of the economy of Botswana, it really comes as a big honor to us. We will do our utmost not to disappoint you in whatever way. We'll do whatever we can to contribute. As we officially open these doors today for the Main Mall, we can only reaffirm our commitment for providing banking solutions and serving our people forward. This moment would not only be possible if it was not of a collective effort from all the stakeholders across the country. Banka e ya kgoletswe maitamo a yone a go nna le seabe mo kgolong ya ditirelo tsa madi a lefatshe leno ka ebile puso e le mo letsholong la go beta isago e botoka ya lefatshe leno la Botswana. Monica SETSWANA, BOTSWANA television, Gaborone. Mokamela sepodisa BOTSWANA mme Diana Marathe a re Batswana ba tshwanetse go latlha dingwao tsa segologolo tse di swafetseng tse di tlhotlheletsang kgokgontsho e tsweletseng ka go oketsega mo lefatsheng leno. Mme Marathe o buile se jaaka ne go ipelelwa kgwedi ya bomme kwa moletlong o neng o rulagantswe ke bogosi jwa Gaborone West ka tshwaragano le mokgatlho wa Captive Eye wa Betsweng Pulubusi o na le ko
Dingwaga di le 30 tse di hitileng, lefatshe la Botswana ne le lengwe la mahatshe a neng a kopanetse kwa toropong ya Beijing kwa China go baya monwana tumalano ya mahatshe go hetola melao e ka emisang kgethololo ya bomme. Nngwe ya ditsetlana tse di mo tumalanong eo e ne e le gore tumelo le ngwao di seka tsa rotloetsa kgotsa tsa nna le seabe mo go godiseng kgethololo ya bomme. Le fa go ntse jalo go kgontsho ya bomme tsweletse ka go gola mme ngwao go supiwa fa e rotloetsa mme ebile tlhotlheletsa go kgontsho e. We must continue to strengthen our policies and institutions, promote gender responsive budgeting, and challenge the social norms that perpetuate inequality. Dikgang tse di re gatelelang bagaetsho re le tšhaba tse bangwe ba dumelang gore they have the right to control others, re tshwanetse gore di itebaganye bagaetsho. Tiriso ya ditage le yone go tlhalositswe fa e le yone tshoso e rweleng mo go tlwaetseng kgokgontsho ya bong le malapa a senang kagiso. Ke re bagodise re lekanya go itse gore ngwana wa mosimane le wa mosetsana re tshwantse ra bagodisa ka mo go lekanang, ka mo go tshwanang, ka mo re dumelang gore go ka tsoga go solegetse tšhaba ya rona mosola ka gone. Bana ba rona ba hella ka ditoronko because of drugs. La bona diritibatsi di direng mme diritibatsi tse ga di tswe mo Botswana di dira kwa mahatsheng a sele mme ebile di rekiswa go tura mme ebile ga di tura ya batho ba ga ba senono ba dira madi a mantsintsi madi a tswa ka dibodara rena bo Botswana re sala re iphotera ha re iphotara ya re sala ka mogare o montsi wa HIV, re sala ka malapa a thubegileng, re sala ka bana ba rona ba ba thakaneng ka gore sa itse re ka ba isa kae ka gore sabrano le se tsetetse. E re jaaka mafatshe a ipelela letsatsi la mafatshe la bomme ka matlhatso Mapodisi mme Marathe o supile fa mathata a ditage le go kgontsho ya bong a tlhoka tshwaragano ya puso le bana le seabe ka go farologana go a hedisa. Wa Betswi Mpolobusi, PTV News, Gaborone. Kgaolo ya Gamangwato e semeletse go tlhoma komiti e bopilweng ke mehama e harologaneng e tla thusang go tlhabolola kgaolo go tlhamela banne ditiro le gone go rudisa itsholelo ya kgaolo ya Gammabesi. Se se builwe ke modulasetilo wa khansele ya Serowe re a tamelang thaga ka nako e kgosi Kgama wa bone a neng a tsile kana ile go ba lekola mo putegong e tsweletseng ya khansele ya go itsone sakeng wa bega. Morago ga go boela mo setilong sa bogosi ngogola ka kgwedi ya Ngwanatsele le 30, Kgosi Kgama o na itlama go tlhama dikomiti tse di akaretsang tsa ngwao le tsa tlholego le a bojanala go ka thusa go fetola seemo sa itsholelo sa banni ba kgaolo eno. These projects ga se gore ke tsa Serowe hela gongwe le gongwe mo kgaolong ya rona ga Mangwato re ta leka go ba thusa. Go bona ya boraro ka bojanala tourism. Ha le gore go na le tourism ke yone thusang go tsenya madi mo dipateng tsa goromente kana mo counseling gape le go hira batho job creation. Re itse ditiro tsa gago di be re itse le bokgoni ja go gore o ka re kgontsha gore re dingwe re di henye ka dikakanyo tsa gago le ka gore batala bagwebi ba ga ka utlwa setsana bata a rona le mogwebi yo batang 500 hectares go mo re sala ka re go bata re na le mahatse a sa berekeng a matota mantsi di-trust tsa rona di ntse di na le mahatse ga o di tswile ka irang ka mahatse ona. Bangwe ba makhanselara ba ne ba tla mafoko a ga Kgosi Kgama wa bone. Ikela ga gore a thamele morahe wa gagwe ditiro ka go senka di-investment kana go senka bagwebi ba batona mo lehatseng ya ka re itse Kgosi Kgolo ke la bele tautona re le batho ba mogorisi ya ka ke bua ke le mokhanselara wa mogorisi re itumela ditiro tsa Kgosi Kgolo. Kgaolo ya me yona ya mogorisi ke kgaolo e leng gore e gateletswe thata ke lehuma e gateletswe thata ke le thokola ditiro mme re dumela gore ka tsone ditiro tsa Kgosi Kgolo re ta bona ditharabollo mo dikganyeng tse re na le tsone. Re na le plus ya morahe Kgosi Kgolo. It's 998 hectares of land. You are very much welcome Kgosi Kgolo gore
re ka tara engage wa re tsamaela ko mogoding yo mongame ra tara bona gore o ka re tisetsa tšhono ya job creation and activity tsa income generation mo kgaolwaneng ya mabela a pudi. Makhanselara ba kopile go ya go lekodisana le morafe ka tse di builweng mo bokopanong jo gore ba nne ba le malala-a-laotswe ka ditlhabololo tse di tla tlang. Go itsonesa keng BOTSWANA Television, Serowe. Re tswelela tona ya tikologo le bojanala Re Winter Mlutsi a re puso e tla bereka ka tshwaragano le lekalana la Global Center for Climate Mobility go itebaganya le maime a phetogo ya loapi le go fetola melao le tsamaiso go thusa jalo mafelo a kokoanelwang bobe ke manokonoko a phetogo e ya loapi. Tona Mlutsi a re go fetola melao go tsibogela seemo sa phetogo ya loapi go tla thusa go tlhabolola dikgwebo tse di tlang ka phetogo ya loapi. Re santse re le go modulasetilo wa komiti ya palamente ya tsa diphologolo le bojanala mo palamente ga botsholedišo a re puso e tla tlhomamisa fa dikgwebo di obamela melao e itebagantseng le go lwantsha phetogo ya loapi. O tsweletsa tlhalosa fa puso e tshwanetse ya kwahela go beeletsa mo mehameng wa kgotetso e sa babaleleng tikologo. These disasters are becoming a new normal. New normal, and if the new normal, we need to make plans of mitigating this new normal. We will have to change policies, we have to promulgate laws, we will have to make sure we have strategies of dealing with all this moving forward. But where we are, we have promulgated the climate change policy. But we really need to improve it, and we also need to come up with the ways to address mobility. We are committed to developing and implementing laws that will help our country immediately adapt to the climate crisis and mitigate the impacts or its impacts on our communities. We are also committed to ensuring businesses in critical sectors comply with environmental laws, while also enabling and supporting their transition towards greener operators. Dipatlisiso tsa lekalana la Global Center for Mobility di supa fa manokonoko a phetogo ya loapi a tla baka go huduga ga batho ka bontsi ka ngwaga wa 2050. Mme fela phudugo eo ga ena go kgarameletsa batho ko mafatsheng a sele. Seo se boletswe ke moeteledipele wa lekalana leo Mme Sarah Rosengeithner jaaka na buisana le bana le seabe ba mahama wa meepo mo phuthegong e neng e itebagantse le dikgang tsa tikologo le phetogo ya loapi. Go bona one Sehedi wa bega. Dikai di supa fa loapi le tsweletse ka go hetoga ka jaana merwalela ya bošeng e tlogetse bontsi bo gamaregile, mme seo se supi fa kgang ya phetogo ya loapi e le nnete. Ditiragalo tse di tsamaelana le se se buiwang ke lekalana la Global Center for Climate Mobility le le tswang kgakala le supa fa go na le diphetogo. Dipatlisiso tseo di supa fa lefatshe leno le itemogetse koketsego ya mogote wa selekanyo sa 1.5 degrees Celsius fa e sa le ka ngwaga wa 1970, mme seo se bake merwalela, luba le mogote. So we actually see in Botswana a dynamic where people being able to adjust to climate realities by moving within the country may be a positive thing, and maybe something that the government can support by taking adaptive measures that will put more resources into people's pockets. Lentswa maiteko a go hokotsa dikgwetlho tse di tang le phetogo ya loapi a tsweletse, babereki ba kwa meepong ba supa fa maranyana a dirisiwang a gomagometsa go tsaya ditiro tsa bone. The integration of technology that we are now seeing in the mining sector has resulted in the displacement of workers, where companies, as an effort to de-risk, and to take measures that would ensure that the impacts of climate change do not befall upon them. We're seeing that companies are now optimizing, business models are changing, and as a result, we are seeing the displacement of workers happening in the country. Dipatlisiso tse di supa gape fa dikgaolo tsa borwa botlhaba le kgaolo ya botlhaba jwa lefatshe leno, segolobogolo dikgaolo tsa gaborone lo batse le mopane, di tla amega thata ka ngwaga wa 2030. Dikgaolo di tshwanakanye le Good Hope go
go supile fa batho ba ta huduga ka mafelong a o ntateng ya lenyora fa maong batho ba ta huduga ntateng ya luba fa kganya phetogo ya seemo sa loapi e ka se tsebogelwe. Go Banone Sehedi, BTV News, Gaborone. Banka ya First National Bank Botswana FNB e tsweletse ka go rotloetsa dikgwebo tsa madi tse di potlana go thusa go di tokafaletsa ditirelo tsa dikgwebo tsa tsone. Mokamedi wa banka ya First National Bank Re Stephen Bogatsu o tlhalositse fa banka e tsweletse sentle ka go thusa dikgwebo tsa monoga di le mmalwa go akarediwa ya Sedibephikwe ya maungo a sikalo namune citrus projects e thusitsweng ka didika tota tsa dipula. Mpho ke leboge wa bega. Mokamedi wa banka ya First National Re Stephen Bogatsu o rurufaditse fa ta dira tsotlhe tse di maleba go beeletsa mo dikgwebong tse di nang le maduo a itumedisang le go dira tsotlhe go tokafatsa serodumo sa ditlhabololo tsa ditirelo mo dikgaolong ka go farologana. Sustainable finance perspective, we indicated a while back that we are financing this project, the citrus project. It employs about 440 people. With a scope to re dirisitse 230 million pula go thama tshimo ya maungo citrus project mme se ke maiteko a rona a go thama mebereko mo phiko le metse ya mabapi. About 230 million. It remains one of our flagship projects to date. Mokamedi wa banka ya First National wona supa dingwe tsa dikgwebo tse di tla thusang setšhaba mo dikgaolong ka go farologana. Again, around that Sedibephikwe Madinari area, there is that Skatec solar project, which will provide to the grid about 120 megawatts of solar power for the benefit of the nation. And there are also activities in the commercial space around encouraging and showcasing the activities around SME. In terms of financial inclusion and integrated advice, we thusitse bagwebi ba ba batlana ba ka nna 1,675 ba ba dirisang metšhini o bidiwang Cash Plus Agency lefatshe lotlhe ka bophara mme se e le maiteko a rona a go isa ditlamelo ko bathong. 7 years has seen growth of agents to about 1,675 agents across the country. Bagolwane ba banka ya First National ba ne ba tlhalosa fa ba tla tswelela ka go dira ka bonatla go thusa puso go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Mpho ke leboge Botswana Television, Gaborone. We tswele go no tsuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primareng ya tsatsi la Labone. Ga re tswelela. Momagadi wa kgosi ya Batlokwa mme Thandiwe Gaborone o kgothaditse bomme go ema nokeng le go tlhokomela bana e le maikarabelo a go aga setšhaba se se pope. Momagadi Thandiwe Gaborone o buile se ka la bobedi kwa motseng wa Tlokweng a ile go abela batsetsi dimpho tsa bana morago ga merolla e neng ya tlhagoga kwa motseng o wa Setlokwa. Ke letleletswe Somolokae wa bega. Ofisi ya mohumagadi wa Tlokweng e ne ya amogela mephuthelano ya dimpho tsa bana e ka tshwara lekgolo go tswa kwa khamphane ya Mascom tse mo letsatsing le di neng di phatlalatswa le batsetsi ba le 26. Mohumagadi o ne a kgothatsa bomme bao a gatelela botlhokwa jwa go tsaya maikarabelo a go aga setšhaba mo go simololang fela ka go neela bana lorato le le lekaneng go hema botlhokatsebe fa ba gola. Re le bomme re na le tiro e ntsi hela thata. Tiro a rona le ha re ba re lebella matshelo a gompieno ntse ya oketsa tota ya oketsa ga tsatsi le letsatsi. Mme se ke ka se kopa mo go bomme gore a re supportaneng. Ha mme a supporta mme o mongwe o kgona gore a kgone go bua le ene gore tshilo maikutlo e nne teng. Re bomme ba ileng gore ba bangwe ba na le batsadi ba bangwe ga bana batsadi go na le bana ene bana ba botlhe le borre tota ba le moteng ke ka re ke bana ba rona. Go a tlo go bua go you empower the girl child, you empower the nation. A kere gape be ke rotloetsa le bomme bone ba re ba neelang dimpho ba gore ba gaetso bana ba tlhokomelwa. Banne ba motse wa Tlokweng ba lebogetse dimpho le ke monoking e ba ya mogetseng go tswa mo baeteleding pele ba motse o ka nako ya fa motse o tlhasetswe ke merwalela. Ra itumela hela thata go be le kgone go rema nokeng. Ha re tsenelwa ke metsi le ntse le na le rona le reme nokeng.
re itumelela le dimpho tse le re di hileng le ya ka nne bo mabupelo go le bona ba le rona ba tswa le rona ntse ra leboga re itumetse hela thata ke monokeng ya lona e lo sa le lwema le rona mo ke monokeng le rona ka yone re tshwere sentle no go sena la haile bothata bope re ne re sireletsegile la mo go siameng go sena la ile se re kgoreletsang ko ne re beile teng re le itumetse hela thata re boetse malapeng ka boitumelo re phuthulogile ke motsadi wa rona o tlhaloganya diemo tse re mo tsone la itse o ntsana le rona hela go simolla maloba re tlhasetswe ke dipula na le kgosi ba ntse ba tsamaya hela ko pele ga rona ba re eteletse pele ba nga motse wa rona Mohumagadi le lekoko la gagwe la bomma Matshego ba ba mo thusa mo tsamaisong ya mananeo a ofisi ya gagwe ba supile fa ba tla tswelela ka letsholo la go tlhomamisa botsogo jo bo rileng jwa bomme ba motse wa Tlokweng. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television Tlokweng. Re tsola dikgang tsa rona tona ya pele ofisi ya Gatautona re ka bomorwaeng a re ona le bokgoni le maitemogelo a go ka nna mokwaledi-mogolo wa phati o Rato Mokoraga BDP. Re morwaeng o tlhalositse se mono gaborone kwa phuthegong ya bobega dikgang jaaka phati eo e ipaakanyetsa phuthego kgolo ya go tlhopha maloko a mapšwa a khuduthamaga ya yone kwa motšeng kwa Maung pele kgwedi ya Phukwi tlabo ya fifing monongwaga. A re dingwe tsa dintlha tsa konokono mo go ipapatseng ga gagwe ke go tlhodumela ditsamaiso tsa komiti tsa phati eo le go fetola molao motheo wa yone go nyalanya le dinako tsa segompieno. Maemo a Secretary General ka tsamaiso a Mokoraga ba re ke the melting pot ka Setswana o pinagare wa tsamaiso ya party ka Setswana ke wena e leng gore ha o le Secretary General o ka breaka kgotsa wa aga party of course o bereka le ba bang me position ya Secretary General e botlhokwa thata mo lekgotleng la itse gona le dikgang tsa bo office tsholetsa to administer tsholetsa ya tsamaiso ya sentle di voters rolo membership rolo di karata di tse tsotlhe di tlhoka Secretary General di structure ko di kgaolong political education di tse dintsi go tlhoka Secretary General o na le maikarabelo. Mo go tsa mafatshe a sele puso ya United Kingdom UK e emisitse go duela lefatshe la Rwanda madi morago ga go phimola tumalano ya go amogela bahaladi go fa gare ga mafatshe ka bobedi. Rwanda ene a kopa United Kingdom go duela madi a setseng a tumalano eo a $64 million. E kgala jalo United Kingdom go bo e emisitse go le fa dithuso. Tshwetso ya United Kingdom ya go emisa dithuso e tla jana le sena go supa la Rwanda ka monwana le re rotloetsa ditsuludi tsa M23 tse di gapileng kgaolo e kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo DRC. UK e emisitse go duela madi a setseng mme ebile go tlhaloswa e se kitla ya duela. Wetsone di lekalo ga go di fela ga khutwana ya tsa metshameko e sa go thobisetse dikgang tsa bone kgaitsedi ya ke go segongwe o gonefa. Ke go leboge Benson me ke re madume we tshotlhe ja ka sa tlhalosise yo fono ke go segongwe yo ke tla bong ke gonela dikgang tsa metshameko e le tsa BOTSWANA tonight me ke go letlhe a re tsena mo go tsona re simolola ya ka iri go gang kwa pele. Mookamedi wa tlhabololo metshameko kwa lekgotleng la BOTSWANA National Sport Commission Peaceful Leseleka a re e re lentswa ba nile le dikgwetlho tsa letseno dipaakanyong tsa go ya go phadisana kwa kgaisanong ya African Union Sports Council ke gore a USC Region 5 di tsweletse sentle tshepo ke hemele o go raganyeditse pego. Seleka o tsweletsa re ba dule ka metlhale ya go fokotsa ditlhopha tseo ka nakwana jaaka ba santse ba senka madi a go di romela tsotlhe. As we progressed re lebeletse di budget e be ile gore gongwe from the budget that was re ne ra patelesa go fokotsa setlhopha re lebile sekgwama sa rona mme re mo dipuisano le ba lephata la metshameko gore ba re thuse re kgone go isa setlhopha sotlhe
mo nakong eno makgarejana a basketball, basimane ba kgwele ya dinao, basimane ba volleyball le setlhopha sa karate ga ba na le rona jaaka re santse re batla madi. To see to it that we can take the whole team that we have registered. But in the meantime, basketball girls, football boys, and volleyball boys, and the karate team are not part of the team for now. Motshameki o wa pele wa setlhopha sa kutlwana sa volleyball sa borre le sa setšhaba a re ga ba beela setlhopha seo selo sepe jaaka maikelo a bone e le go ribolola le go aga batshameki ba ba botlana pele ba phadisana kwa dikgaisano tse di kgolane mo nakong e tlang. These are developmental games. As you know, we would not want to put pressure on our athletes. Ke metshameko e tlhabollang batshameki fela ga rena go tsenya batshameki ka fa tlase ga kgatelelo jaaka re baakanyetsa dikgaisano tse di jaaka Africa Youth Games le Youth Olympics. Are those that we prepare for gore ba ka ya go Africa Youth Games, ba ka ya go Commonwealth Youth Games, ba ka ya go Youth Olympic Games. E re jaaka go setse kgwedi tse nne gore kgaisano eo e simolle seleka re ba rulagantse metshameko e le mmalwa ya botsalano go tlhokotsa ditlhopha. Normally before we go to the competition, we'll have what we call a final camp. We'll have the whole team in one place and for a week or two where they'll have intensive training. Re tla tsena mo kampeng ya bofelo pele re ya kgaisanong re mo dipuisano le batshegetsi ba kgaisano Namibia gore ba re etele re tle re kgone go nna le metshameko ya botsalano. The competitions because we have a memorandum of understanding with them and they've reached out to us indicating that they would want to come here with their team for training and friendly games. Kgaisano e ya African Union Sports Council Region 5 e solofetse go tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e tlholagane go fitlhela e le 13 kwa Windhoek, Namibia. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Farajela re tsena mo go tsa FNB Premiership setlhopha sa Mochudisane Chiefs se dirile ditso jaaka no e lengwe ya ga Monty Enosa e ne neela setlhopha sa Gaborone United tatlhegelo ya bone ya ntlha kwa legaeng la bone la BPSC Stadium mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o nngwe motshameko wa mono Gaborone maapane Khomso Sefako wa latela. Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka lobelo le go godimo phala sena go lela Thabo Maponda a nna le sebaka sa go thoma GU kwa pele fela mo motsotsong wa 14 fela tshireletso e nte ga moraka tau ya tswala ya morontsha go nosa Legend Monyakele ene fela jalo a nna le sebaka se sente makgetho a le mabedi fela le ene a retelwa ke go nosa go isa motshameko go boikhutsong dithopa di ngangane ka lefela sethopa. Dithopa tseo tsa tsweledisa fa di togetseng teng jaaka karolo ya bobedi e simologa soba sa GU e le sone se tshwereng taolo ya motshameko fela mathata e le go nosa ya re go tswa mo kgweleng e neng ba e sireletsa Chiefs ba bolotsa thaselo e neng ya bona Monty Enosa yo tsene mo karolong ya bobedi a nosa ya ntlha ya motshameko. Fela stoppa sa GU sa seka sa ineela sa tswelela ka go bata go lekalekanya dino fela le tsegola bolesena bone jaaka ba ne ba retelwa ke go nosa go na ga ketefalla kwa pele mo letlhakore la GU jaaka Mothusi Johnson a na abelwa karata e khibidu ka motsotso wa bofelo a sena go neelwa karata ya bobedi e serolwana. It was not easy to talk after a match like this. Maybe first half match was 50-50 but second half we dominate. Karolo ya ntlha re ne re lekana ka mashita ba ne ba tshameka ka fa neng ba bata ka teng le rona fela jalo fela mathata a rona e nnile gore re ne re retelelwa ke go dirisa sebaka sa rona ha o dira jalo mo motshamekong wa go lathegelo fela ra go baakanya go apela. They missed second time they score, so this is football. We have to continue it and still everything in our hands, so just I will encourage my players' performance second half was not bad. It was a good spectacle, you know. It was good on the eye for the fans as well. I think tactically also the two teams were very good. And I think ine le motshameko mo tona mo liking ya rona ebile ke tsaya ke re file balatedi ba motshameko ba o batang wa selebe go sa dithopa ka bobedi re kgonne go tswa ka phenyo e botlhokwa e ne re ba teams here. So I think it was a very good game. Where two teams here who tried to play
and who tried to outdo one another. And luckily, at the end of the day, it was us winning. Penyo eo e thatosetsa setopha sa motšhudisane se se ko maemong a bothano ka dintlha tse 32 fa tatlhegelo ya setopha se GU e ne le ya sone ya bone e se togelang sentse se mo maemong a bone ka dintlha tse 31. Khomjo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Faratlhatlolagela mo go tsa League ya First Division no Illinois ya ga botsetse thusitse e netefaitse first tlhopha sa Rotwane FC se fenya motshameko wa sone wa botlhano wa League ya First Division South kgatlhano le se sokola sa Desert Ngau mo motshamekong wa beke ya bofero bobedi o neng o tshamekelwa kwa SSG Grounds maabane mo Gaborone. Phenyo eo e thusitse basimane ba Toronto go tlhatlogela kwa maemong a boraro mo lokong ya league ka go somolele kwa ka dintlha. Notwane ba ba tsene motshamekong o ba tswa mo tatlhegelong ya dinotlepedi gore fela kgatlhanong se diphola ba supa fa ba go bona phenyo ba bolotsa dithaselo di le mmalwa go tsenya setengo ka fa tlase ga kgatelelo mme ya re karolo e ya ntlha e tsamaile metso e le 5 a ronda kapa a bonela Notwane nno fela moswara diphala a supa a tseneletse ka fa botsetsing. Ya re karolo eo e setse tsamaile metso e le 34 motsamao o monta ka Toronto wa fitlhela botse o thusegile a emesente gore ga kgwele e neng ya nela Notwane no keta pele go fetsa karolo ya ntlha ba ithomile ko pele. Mo karolong ya bobedi dithopha ka bobedi tsa tswela ka tshameko e nte fela maituka a tsone a go bona dinno a retela go fitela motshameko o ya bokhutong go gapela ntwa dinta di le 3. We did our best first half and we actually re dirile go le gontsi mo karolong ya ntlha re ba tsenya ka fa tsa kgatelelo gore re bone nno. Mo karolong ya bobedi ba ile ba re tsenya ka fa tsa kgatelelo mme basameki ba rona ba kgona go emelana le seo. Re ne re batla go fenya motshameko o ka ditsela tsotlhe ka gore dintlha tse 3 di botlhokwa mo go rona fela thata. To keep ourselves in the race of the league. First half re simolole re le go tlase ba re outclass ba na le di-chance re na le di-chance ba commitile ba bone chance one ba e convert. We have more chances first half ra e convert re na le tse dingwe second half ra di convert re tshameka botoka ona le bone re ba tima bolo ha re tla go enoka bana ba ra attacker a ba tsana go box ba tla ka dipalo ke gona ne ba re bitha teng ka dipalo ha re a ba ra attacker. So lona attack ya rona re ba attack ha re tla ka dipalo go go bone go box ke yone eren le gore ha re tla ka dipalo mo go bone ba ja ke di portion re bona ha re tla ka dipalo ba ja Phenyo o ya Notwane e ba togela ba le mo a boraro ka dintlha le 20 fa tatlhegelo ya Desert Ngau e yone e leng ya bone e ba togela ba ntse ba segeditsa maemo a 11 ka dintlha le 11 go se mo phenyong e le nngwe le maleka a fera bobedi. Kagiso Molele kwa PTV Sport, Gaborone. Ele kagiso molele kwa a garela dikgang tsa motshameko tsana kwa eno boetso ke re a re bore kopana kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka tlabe ke wa go dinela gape ka puo ya Seesemane mme ke re bosotlhe sala sentle la ka sona sabaka a re boere go gakole ditlhogo gape. Makalana a ditirelo tsa madi a kgothadiwa go lemoga seabe sa one mo go ka bakanyeng itsholelo. Puso e tshwaragana le lekalana la Global Center for Climate Mobility go itebaganya le ditlamorago tsa phetogo ya loapi. Go tsa mafatshe a sele United Kingdom e emisa dituelo tse ba ntseng ba dinela Hatselaranda morago ga go phimolwa ga tumalano ya go amogela bahaladi fa gare ga mafatshe ka bobedi. Wetsone di le kalo ga go di fela nako ke yone ya bong ntse e re patapati ka go rialo a ra go hela go ba tepoloapi re utlwa gore dipula tse a di tla boa di poase wa boane wetso ra tumela mahelo a beke mme ga kologela gore le mphorona la bojalo ga le ko le fofa a nne kagiso.
Madume ba gaetsho ka mogala ka seemo sa loapi nna ke bidiwa Neo Aten mme a re pele ga re ngathogana seemo sa kamoso tla re bone pule re gatise mosong ono ka nako ya boroba bopedi. Masome a mabedi le botlhano kwa Mamuno border post, lesome le bobedi kwa Kazungula road border, bosupa kwa Boipelo primary school kwa Charles Hill le kwa Kazungula police station, borataro kwa Tsanagas primary school, botlhano kwa Chobe junior secondary school, bobedi kwa Kazungula primary school ga mmogo le kwa Middle Pits primary school, bongwe kwa Plateau primary school le marothodi kwa Kasane international airport. Ga re lebella tshwantsho sa rena sa loapi mo nakong ya gompieno se supa fa go santse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ka moso gone ka la botlhano re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe lefatshe ka bophara ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima kgotsa mosarasarane wa pula ko dikgaolong tsa Chobe, Nhabe, borwa botlhaba kgatleng kweneng, borwa jwa kgaolo ya legare. Mo maphakeleng gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le bothitho kwa dikgaolong tsa Gantsi, borwa botlhaba kgatleng kweneng, borwa jwa kgaolo ya legare le kwa Bokone botlhaba. Ka lesome le borwa bobedi kwa Francistown go yeng kwa lesome le borwa bongwe kwa Gantsi. Dikgaolo tsa Kgalagadi, Nhabe, Chobe le Bokone jwa kgaolo ya legare gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le mogote wa masome a mabedi kwa Letlhakane go yeng kwa masome a mabedi le bobedi kwa Veda. Mo tshokologong gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka masome a mararo kwa Francistown go yeng kwa masome a mararo le bobedi kwa Tsabong. Mme ga re tlhatlosa pego re lebella seemo sa loapi sa mafelo a beke kwa borwa botlhaba kgatleng le kweneng re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe ka mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le bothitho. Kwa Gantsi le Kgalagadi re solofetse gore ka tsatsi la matlhatso le la tshipi go bo go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone re solofetse gore go ikutlwatse go le bothitho. Dikgaolo tsa Chobe le Nhabe gone go tla thiba ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla ikutlwatsa go le bothitho. Kwa legare le Bokone botlhaba gone e tla re ka tsatsi la matlhatso go thibe ka bontlha bongwe mme e re mo go la tshipi go thibe ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo tshokologong go tla ikutlwatsa go le bothitho. Ke sone seo seemo sa loapi go itlhela re kopana mo go le letlang a re bokgaoganeng. Wetso ke go leboge go bontse itisitse le rona mo khasong ye popota ya televishene sena molekane ka kwano. Boammaaruri la wetso bo sa jelong pheko le Botswana television le khaso popota le badiri